Ay, may puno raw. Ah? 130 lang. 130. Ano na yun? Sinta lang yan. Sinta, sa kilo. 150. 150. Kaya may sula ko yung sira. Ay, may dilis mo. Salasun. Kaputin ko ba? No, talagang Pangasinan ka, Pangasinan tuya. Dilis. Ano ah? Ito sira. Ano ang sira? Ano nga pala ang pangalan mo, madam? Andrea po. Andrea. Ilang taon ka na? 15 years old. Si Andrea pala ay grade 10 na. So, tamang-tama sa kanya itong tanong ko. Ano sa Pangasinan ang salitang ibubulong? Kung masasagot mo yan, siyempre may pandagdag load ka. Kitang-kita mo to, pula, ano? O, Andrea, ready ka na ba? Within 5 seconds. Sige, bibilangan kita. 1. Magsalita ka. 2. 3. Wala pa rin? Hindi mo pa alam? 4. Mukhang madali lang yon. Sige. Isaas. Ay, very good. Alam pala ni Andrea, Isaas. So, yon ang salitang ibubulong sa Pangasinan. Ilakas mo. Isaas. Isigaw mo. Isaas. So, panalo si Andrea ngayon. Andrea, kunin mo na. Wow! Congratulations, Andrea. Sige, sa susunod. Shout out at si Madam Iling Rosana, si Katumay Bainan Andrea, taga Sitio Bacol. Ay, Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Shout out kanyo muna. Shout out! Si Madam Kaibak, may manadlaki prutas at bagay. Gabay kong tuputan si Madam. Ang tuwing ka rin yung Madam? Rina. Madam Prida, bayang kilo malalaki prutas. Mayagla. Pero natin tuputan ta kayo, anti Pangasinan na dalandan. O talagang Pangasinan kayo, tagainer kayo manaya. Span. Okay, Pangasinan na puro, taga Kalasyaw. Anti Pangasinan to yung Madam, in 5 seconds. 1, 2, sige labat. Bagay labat. 3, 4, Madam. 5. Ano, agyan ta Madam, tuputan tila, by comment tila comment section. Salamat Madam, Madam Frida. Si Katoya, so maganggana, yung manadlaki prutas sa darap na magic. So, salamat Madam Frida. Shout out Madam Frida kanyo. Yeah. Sige, thank you. Pag tunay bata ng Madam, katong siya sa kalay premyo, pataway ko ang nasakto eh. Wadya agad sa may Mama Usi Eatery, jad barangay Mangkop di manid na sangaan, jad 10 na Mangkop, dakol tan masasamit, so sira na dyan, katon jakila mga liw, tapyano untan lan, dakarakal, so nalako da. Wadyak na tanot, Mama Usi Eatery, gabay ko tupatan sa may manager mismo ta, agay sa samit na panadluto to, katon tupatan ko natan, anton talaga, so sang kasamitan na luto, ubatan nyo pa si rin, manager, within 5 seconds, Sasakinig to. Ade, Bicol. to, Tuesday. de, Ato. 3, Malabaw. 4, Pandan. 5. Alang ka po di man sa panggita, kanyan batan nyo lang si Rin, dyan comment section. So, salamat na balbalag, Madam Los. Shout out. Okay, thank you. Gabay ko pa ni shout out ni my followers ko. Taga Kabilugaan si Janry Garin, tansa may taga Ambunaw si John Official, and shout out si kayo namin ditan. No, ana po nyo ray lubir, aray panis, aray gulong-gulong karyo, wadta nira namin kindi Sir Brian, no paling kindi, wadta nami usar, dabong, tansari dumaralos kantero, wadta nira, katun mga liw kidya kindi Sir Brian. Boss, ato laming aran nyo? Brian Sarmiento. Apayag kila malalago dyan tindahan. Wala ba lang, mga 20 years lang. Pagailatan ay taga Kalasyaw kayo sila. Dyan nagsaing. Ano poron Pangasinan kayo sir? Tubutin ko ba't si kayo nantoy Pangasinan na lubid, Tagalog na lubid ha. Limaratan, so pagkantagal sa atan, bilayo pa nung turaman. Taker, Ah, Berber, ah, Paguran, may, Singer. wala ni, kulang niya mo. 1, Berber, 3, 4, 5. May sa kaya ito abila no sir. I-comment nyo lang at comment section. So salamat na balbalag sir ha. Sige. Balbalag yan Ken, patalastas para sa ipanadlago yun. Salamat. Okay. Sige, okay.